Qual è un anniversario? Dimente? Qual artisan di lune? Qual acabes de quinjan di mar? Qual prenes de sedian di mecre? Quin jour es festo di vendre? Que jour tient dissate? Premier exercice. Modèle. Será leu mon anniversario. Resposta. Qual est ton anniversario? Autre modèle. Prendrai leu mi sediam. Resposta. Qual prenes ti sediam? A vautre. Será leu mon anniversario. Qual est ton anniversario? Dingaire será festa. Qual es festa? Prendrai leu mi sediam. Qual prenes ti sediam? Oulai leu mi zang. Qual asti zang? Acabarai leu mi quinjan. Qual acabes ti quinjan? Te cromparai un pareu de braille. Qual me crompes un pareu de braille? Li prendra de bons vins. Qual li pren de bons vins? Anaran a la fiera. Qual van a la fiera? Dingaire serà en villa. Qual sun en villa? Tardarai gaire de me'n tornar a l'ostau. Qual tornes a l'ostau? Exercici 12, li jours de la setmana. Modèle. Lo jour après lo dimanche es. Resposta. Dilun. Autre modèle. Incui tenen dimecre. Demà és.
dijous, a vautre. Lo jour après lo diumenge és dilluns. Enquei tenen dimecre. Demà és dijous. Avant dimecre és dimarts. Enquei sian divendre. L'endemà és dissabte. Hier era dissabte. Hier passat era divendre. Demà és diumenge. Demà passat serà dilluns. Lo 14 és un dilluns. Lo 15 és un dimarts. Lo 31 tomba un dijous aquest any. La veille és un dimecre. Au nostre, lo premier jour de la setmana és lo diumenge. Is Amèrica. La setmana comença lo dilluns.